bigafa nabi tuzagutanya imfane. Fata indege ndaza Kinshasa nanacumbisi wiwe bari bamfatiye hotel ahantu ndavuga nje ndi musenyeri cya kabiri mfite umuryango hano murumuna wanje hano ndara mugore zanshobera umutsima kiriho nirara nge birangiye je ne vous coûte rien. Dukore nama y'iminsi ibiri President Tshisekedi yohereza intumwa ziwe Premier Ministre Ministre des Affaires Sociales n'umugore na musaza we n'umupadiri Rigoma de militaires de haut gradé baraje Premier Ministre Ilunga yarahari baza kugurura inama turangije premier discours baragenda baje kugaruka tuje kukusa kumva rapport tuyijana kwa Tshisekedi twamusabirana bare duha le 15 février 2020 iminsi mike yuko covid iturika mu Buraya n'ahandi hose tugende wiwe a 15h isi cyenda zani mugoroba isi cyenda aratwakira ndamubwira nti ngiyewe hano bampisemo kubera yuko ndi umusaza ariko rapport irahari bari gusomera wayisomye n'umukobwa wa Gisaro tarakoreka mbanze nkuheze introduction yayo ngushyire muri cadre yayo ko turashaka amahoro yacu n'ababembe n'abafurero n'abanyintu n'abavira n'abantu bose dushamiranye hariya muri Sud Kivu. Wowe urebye ukungana nuko ngana ndiso kunshuro ya kabiri ndakuruta kure ariko kubera yuko president urambyaye ngo haye cyubare cy'umuvyeyi nicyo gitema bakwita ngo père de la patrie. Patrie ni gihugu uri se w'icyo gihugu. Donc amoko yose y'abakongomane akubiye muri iki gihugu cyawe yoboye ubereye se ugomba kubareshyeshya abana ntibazabura icyo bapfa bakarwana bagashotorana muri Kongo. Atwizeza Imana isi n'ijuru ibyo yavuze byose nta na jambo na rimwe aho byasubiye inyuma idobwe. Nicyo gituma mbabwiza ukuri hano ninongera kumubona zamubwira ntango kikwemeye singi kwizeye ntukiri père de la patrie. Warahemutse wavuye ku ijambo kwizima warabeshye mbonye umwanya ngo mwegere gutya jega ndashaka 86 ndiko nza 90 nasohoka ari yankishwa ikintu bamaze kumbaga umutima babaza imigongo mwibaza amahanga abanyamahanga bo hanze barimwe abazungu barimwe abirigi badukolonije ishusho bafite ku mukongomano ubu ngubu c'est un sauvage pour ibona un sauvage iyo ni gituse umuntu yishiraho wenyine kuva ngo 2022 2020 21e siècle hari abantu bakirya bandi inyamaswa barabihorera wenda bakaba amashyi ko bakeneye amabuye iwanyu ariko barabasuzugiye bikomeye cyane. Nkuko rero tangiye ubikurikira mu mashusho ni Musenyeri Gapangwa wandagaje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo maze anagaragaza ubuhemu bwe tugiye kwa tubikomozaho muri inkuru yacu 5 ni Musenyeri Gapangwa Nteziryayo Jerome uyu yabaye umushumba wa Diocese Gatolika ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko atagifata Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'umukuru w'igihugu bitewe n'ubuhemu yagiriye abanyamurenge n'abakongomani bose muri rusange. Uyu mwepiskopi w'umunyamurenge yabivuze mu gihe abanyamurenge bibukaga bene wabo biciwe mu nkambi ya Gatumba ni mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka w'2004. Yavuze ko yahoze afitiye icyizere Perezida Tshisekedi Chilombo ko ashobora guhagarika itotezwa abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange bamaze imyaka myinshi bakorerwa muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ubwo uyu mukuru w'igihugu yageragezaga guhuza abanyekongo bose muri rusange. Musenyeri Gapangwa yasobanuye ko muri Gashyantare 2020 yavuye mu gihugu cy'Ububiligi ajya i Kinshasa muri iyi mishyikirano yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Lunga wari uhagarariye rero Perezida Tshisekedi ndetse na Minisitiri ushinzwe imibereho y'abaturage ndetse n'abasirikare bakuru bose ngo bahuriye muri iyo nama i Kinshasa. Ni nyuma y'iminsi iyi nama iba nkuko uyu mwepiskopi w'imyaka 86 yabisobanuye ngo we na bagenzi be basabye Perezida Tshisekedi guhura bakamushyikiriza raporo y'ibyavuye muri ibi biganiro. Yaje ngo kubakira ku mugoroba wo kwa 15 Gashyantare 2020 Musenyeri Gapangwa ngo yabwiye Perezida Tshisekedi ko amwubaha nk'umukuru w'igihugu ati wowe urebye uko ngana n'ukungana ndiso ku nshuro ya kabiri ndakuruta kure ariko nanone kubera ko uri perezida urambyaye ngo haye icyubahiro cy'umubyeyi niyo mpamvu rero bakwita umubyeyi w'igihugu uri umubyeyi w'iki gihugu amoko yose y'abakongomani muri iki gihugu ubereye se ugomba kuyahagararira kandi ugatuma abana neza.
Musenyeri Gapangwa yasobanuye ko nyuma yo guha Tshisekedi ubu butumwa ngo uyu mukuru w'igihugu yijeje abanyamurenge nabo mu yandi moko bashyamiranye gukemura ibibazo byabo, nyamara ngo ntiyubahirije cyangwa se ntiyigeze ashyira iryo sezerano mu bikorwa kuko iki kibazo cyarushijeho kuzamba. Ati atwizeza isi n'ijuru ibyo yavuze byose ahubwo byasubiye inyuma. Nicyo gituma rero mbabwiza ukuri ahangaha mpagaze, ninongera kumubona, ninongera guhura na Tshisekedi Chilombo, nzamubwira nti ntabwo rwose nyikwemeye, sinyikwizeye, ntukiri umubyeyi w'igihugu, warahemutse, wavuye ku izima, warabeshye. Musenyeri Gapangwa yavuze ko umutekano wazambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose aho kuba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gusa, maze asobanura ko imbere y'amahanga Perezida Tshisekedi ngo bakunze kumukomera amashyi bakamwereka ko bamukunze, nyamara ngo igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarabaye igitutsi. Ndetse rero ngo Tshisekedi ibyo byose nta kintu abikoraho. Ati mwibaze rero abanyamahanga bo hanze barimo n'abazungu twirirwa tujya gusabiriza cyangwa se bakomera amashyi Perezida Tshisekedi wacu, abo barimo n'ababiligi badukoroneje inshuro nyinshi cyane, bafite umukongomani mu ishusho yabo nk'umuntu nyine w'igisimba wirirwa ry'abantu. Icyo ni igitutsi rwose ku bakongomani, kumva ngo mu mwaka wa 2022 ikinyejana cya 21 hari abantu bakirya abandi, hari abantu bakiri inyamaswa. Wenda rero bakoma amashyi kuko bakeneye amabuye y'agaciro y'iwanyu, ariko nanone baradusuzuguye cyane bikomeye pe. Pasiporo ya Kongo ndayifite ariko irasuzuguwe kubera uko twitwara, uko ubutegetsi bwacu bwitwara ku bakongomani. Uyu mwepiskopi yagaragaje ko Perezida Tshisekedi adakwiriye no kwishimira abanyamahanga bamukomera amashyi kuko igihugu cyabo cyazambye. Abona ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakwikosora ngo ijye mu murongo muzima, ngo bizarangira iki gihugu ahubwo noneho kizimye burundu. Nguko rero ko byifashe. Reka n'ubundi tukivuga kuri icyo gihugu tugaruke ku basirikare n'abapolisi 98 bose bari barahungiye muri Repubulika ya Uganda, bongeye kugaruka mu gihugu cyabo. Reka twumve uko byabagendekeye. Inzego z'ubutegetsi za Uganda zaraye zishubije za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 140 barimo abapolisi 98 bari barahungiye ku ruhande rwa Uganda ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga igitero zikigarurira agace ka Kongo kari mu mupaka wa Ishasha. Abapolisi boherejwe banyuze ku mupaka wa Mpondwe ukiri mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ignatius Bahizi yari ahari. Bado mwenye anajisikia hana kapu ya kukaa atoke aende akae kuire ile iko bado. Nguko uko byari bimeze muri imwe muri bisi mu gihe abashinzwe umutekano ba Kongo batahukaga bava muri Uganda hafi n'umupaka wa Ishasha aho bari bacumbikiwe. Igisirikare cya Uganda kivuga ko abanyekongo 140 bagizwe n'abapolisi 98 n'abandi 43 bo mu miryango yabo barimo abana n'abagore uno munsi basubijwe mu gihugu cyabo. Banyujijwe mu nzira yo ku mupaka wa Mpondwe ku ruhande rwa Uganda mu karere ka Kasese. Ku ruhande rwa Kongo uwo mupaka witwa Kasindi, ari naho hari umuhanda werekeza mu mujyi wa Beni. Aba bahungiye muri Uganda mu karere ka Kanungu baturutse ahantu hatandukanye muri Kongo aho bakoreraga. Hashize ibyumweru bibiri ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye iyo midugudu, amaherezo bagafata umupaka wa Ishasha mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Igisirikare cya Uganda cyasangiye video n'amafoto yerekana abapolisi n'imiryango yabo bapakira imizigo yabo muri bisi. Majoro Kichoncho Tabaro n'umuvugizi w'igisirikare mu burengerazuba bwa Uganda yasobanuriye ijwi ry'Amerika ko atari ubwa mbere abashinzwe umutekano muri Kongo bahungiye muri Uganda. This is not the first time to receive Congolese security officers on Ugandan side. We have received them. Ati ntabwo ari ubwa mbere twakiriye abashinzwe umutekano bo muri Kongo bahungiye mu gihugu cyacu.
twabakira inshuro nyinshi mbere, cyane cyane hariya Gisoro, harimo n'amajana y'abasirikare ba FRDC. Twagiye tubafata neza nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya, kandi buri gihe twabahaye inzira z'umutekano zo gutaha. Ibi biterwa n'umubano mwiza hagati ya leta ya Kongo na Uganda. This is attributed to the cordial relations the Ugandan government and the government of DRC enjoys. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, abategetsi ba Kongo baje muri Uganda kugira ngo barebe niba koko abo ari abantu babo, ndetse no kumenya neza icyabateye guhunga mbere y'uko bemererwa gusubira mu rugo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba hari abo baba barasabye kuguma muri Uganda nk'impunzi. Majoro Tabaro yasubije icyo kibazo. Ati bose bifuzaga gusubira mu gihugu cyabo kandi bari bishimye cyane. Abana na ba nyina bishimye cyane kubona bisi ziza kubavana muri Shasha zikabasubiza mu rugo. Nta n'umwe muri bo wagaragaje ko yifuza kuguma muri Uganda no gusaba ubuhungiro, ariko bishimiye ko Uganda yabakiriye neza ikabaha umutekano igihe bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23. Nyuma yo kugera kuri umupaka wa Mpondwe Kasindi, abo bapolisi n'imiryango yabo bakiriwe na Koloneli Mewonga Charles hamwe n'abandi bashinzwe umutekano muri Kongo. Babanje gusuzuma imbunda n'amasasu bari bahunganye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kongo buvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyabo, ntibagira icyo badutangariza. Yewe nabo bashinzwe umutekano bari barahungiye muri Uganda ntibemeye kuvugana n'abanyamakuru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika,